What's up, my people? What's up, my people? That's my label Tiff again. Dani mwenyewe around speak on the mic. Turi kumwe na wa musore twari turi kumwe ubushize ubwo twamusanze ahantu ari kuragira inka bamwita Jimmy. Jimmy bimeze bite? Meze neza nta kibazo. Meze neza? Rebana imbere. Hano turi twagusanze mu rugo. Hari abantu bashatse ko tuganira nyuma ya cyagiye dukora na interview uri kuragira inka. Bari bashaka ko tukubaza ibibazo bike tubwire n'utundi tuntu. Nawe wari wambwiye nzagaruke ngusigira nimero ni wamamagara ariko nagushatse. Ongera usuhuza abafana bawe bakunzi bawe ongera basuhuza. Abakunzi banje Imana bane namwe kandi Yesu bakunde nkuko natwe tumukunda. Naremba kumbuye cyane kuko iminsi hari zishize ntazo gukora video ariko ubu naje murabona ko ari mu kagoroba. Ni mu kagoroba nanga twicaye kubona ko nyuma hari umwijima ariko twakoze ibishoboka byose kugira ngo amashusho agaragare neza. Abonye ko byatugoye? Byatugoye ariko byakunze. Aha, umunsi ugiye tuganiriza iki se? Umunsi ugiye tuganiriza iki? Ibyo murashaka nabibabwira. Mbabwire nyine ikintu bahishiye kugira ngo bagire amatsiko yo gukomeza kureba video. Reba. Nje ibyo nzi ni ukuririmba no kuragira no kubyina byose. Agira isoni? Agira isoni? Oya nta soni mfite. Umuntu w'umugabo yagira isoni? Oya. Nta soni ajagira. Ushize watubwiye ku bijyanye n'inka zawe uko zitwa n'amoko yazo. Uyu munsi uratuvugira inka, uzi kuvugira inka? Oya ntabyo nzi. Umuntu uzi kuragira inka atazi kuvugira inka bibaho? Njyewe ntago babintoje. Njyewe ntago papa ntayabimbwiye. Ariko harya tubwiye ko wiga mu kangahe? Nje niga mu wa kane ngiye kuja mu wa gatanu. Nujya muri secondaire uzabyiga uzabimenya. Gushengera hajya no gushengera inka. Kuvuga amazina yazo kwivuga nyine. Aha, ugiye kuturira imbere y'indirimbo? Ni indirimbo nzi nyinshi. Turirimbiremo iyo ushaka, iyo uri kumva uzi neza cyane turirimbiraho agace gatoya. Tubwiye ko uzi nyinshi? Ndazizi. Turirimbiraho agace gatoya. Salamu alaikum. Ndabamenyesha ko. Salamu alaikum. Cyangwa kuririmba uri guceza? Oya. Niyicariye gusa. Nese kutari kuririmba neza nayo ko yakunaniye. Salamu alaikum kuba nteze iminsi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no minsi. Salamu alaikum nibufuza yuko nje wonsubira inyuma. Salamu alaikum nibufuza yuko nje wonzogera kure cyane. Ane cyane ane cyane cyane ane cyane cyane ane cyane ala 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 la kili kule peti nasweya neshi nabazibesi buri no minsi sinzi ko nawe ubibona. Kera bamfataga nk'utabaho ariko ubufonera sona ntacyo nasabye Imana itankoreye. Ubu sizoni byose zabiteye bashaka kubona ikizere cyacu twakitaye. None sinzi ko abantu botabana danje. Okay, ibintu ni okay. Yes, aba ex basaze bashake bagaruke. Yes, ntacyo mutakoze ngo mundangize ariko kubw'Imana ndacahagaze. Mareko kubaneze iminsi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no minsi. Salamu alaikum wifuje ko ngenda yakuya. Salamu alaikum nimufuza yuko nje wonzogera kure. Aha ni
aha ni aha ni none aha ni ngaho garuka. Ndabona urenze, ndabona uri mubi cyane. Ntabwo ari ukuririmba gusa no kubyina urabizi. nje ndabizi. Kuririmba se urabikunda? Mbikundamo gake. Ariko kubyina umuntu agufashije umaze nko kugera nko mu myaka nka 15 kugera muri studio washobora gukora indirimbo? Nayikora. Nayandika nkayisohora nkayiririmba neza ariko amajwi atari gucangacangana. Wose nta ndirimbo yawe utekereza ko mu mutwe yawe itari y'abandi, itari yo kwigana? Ntayitekereza ariko guca sinari nabifatisha neza. Bitego ko ikindi gihe uzaza wayanditse? Nzayandika, nzayibaririmbira. Twongera gukora video uzayibaririmbira? Tuzahura kuwa mbere. Kwa mbere? Kwa mbere bakwite gusabazanira indirimbo? Nzayibazanira. Ugira umukunzi? Ugira umukunzi? Oya. Nta sheri ugira? Ntawe ngira. Wambwiye ngo ugira sheri? Oya, ntawe ngira. Wa mutipe wamuje nawe wa mushiti wawe unabasanganye? Yambwiye ngo ugira sheri? Oya, ntawe ngira, yarari kukubesha. Kandi ariko yambwiye? Oya, ntawe ngira. Ninsanga uri kumbesha? Uzombana. Tuzahita tuba abanzi kandi twe twabaye inshuti. Sawa narebe. Ni cyo kintu ukunda gukora, ikintu cyo gukora? Kunda kubaha mama nkanakora. Kunda kubaha mama kandi ngakora n'ibyo ntegetse. Nibyo nkunda. Uri kumva se nk'ubu ngubu nusoza kwiga uzakora iki? Mfite impano yo kuririmba niyo kugira no kubyina, noba umuhanzi nkaja ndirimba. Nkaja mpanga indirimbo. Waturirimbiraho gato? Niwe muhanzi ukunda mu Rwanda? Niwe muhanzi ukunda mu Rwanda? Nkunda Bruce Melody. Ukunda Bruce Melody? Bruce Melody nawe ari kukumva, azayireba, ubwo azagushaka. Bruce Melody muwe wamubwira iki? Namubwira ko mufitiye amatsiko, nkaja nkora video nawe akazireba zikamushimisha. Gira ijambo rimwe umubwira Bruce Melody, nabyumva nakumva azumva iryo jambo. Bruce Melody ni icyo wamubwira nk'umusitari wa mbere mu Rwanda? Uje uhanga indirimbo zigize zitarimo amajwi acangacanganye kandi adafite beat yirukanka cyane. Bruce Melody ajya gucanga? Hari indirimbo aje akora nyine ukumva beat iri kwirukanka cyane mu buryo butabaho. Nena agende gake? Aje jane injyana yitonze. Okay. Ubwo nuwe wanga se? Nuwe wanga? Nta muhanzi nanga. Nawe ujya uririmba ikiririmbo ukumva ni kibi ukumva uramwanza? Ni Bushari. Bushari ntabwo umukunda? Ariko hari akaririmba aje aririmba ngo wita Bushari Bushido. Ariko hari akaririmba yaririmbye nkumva ni keza. Akahe? Ngo byagize ibyankiza impamvu avuga imari impanga arayikambye bitengera bigere banga nje gushaka tsikiza mu kabande byagize impamvu avuga imari impanga arayikamba tsikiza wai tsikiza wai tsikiza rarenze wai bidasaba buno buhahirane tsikiza warizira neza wai tsikiza wai. Chets. Ndumva urenze kandi twumva rero uzi n'indirimbo zabwo Bushari uramukunda? Magaki. Mwangira iki? Afite ijwi gira baze. Ijwi gukanga. Kandi ari ry'abagabo nyine. Nawe nubu umugabo uzavuga iki baze? Bruce Melody kase kari umugabo akavuga ijwi rigufi ritari baze nyine riringaniye. Iriya ni impano ye, impano ye nyine yo kugira. Buri wese buri muhanzi bafite impano ye.
nawe ijwi ryawe ni nk'uko hari undi mwana mungana ari bidahuye sibyo aha Jimmy noneho ngaho tubwire jya kubaza ibibazo bingahe 3 oya bingahe kubaza 5 nta kibazo nibinanira ndahakana sibyo birasaba gukoramo 3 nimbikora nubikora ejo mu gitondo uzaza ndebe nta kibazo ndakugurira akantu nta kibazo ndaca gitondo kabisa mbere ko ngigisenyi ndakugurira akantu nta kibazo Perezida w'u Rwanda yitwa amazina ye yombi mu masegonda 3 icyo ntago nkizi ntabwo uzi Perezida w'u Rwanda yitwa Paul Kagame nese ko aravuze ngo ntakizi ndabitekereje numva hari ako nsimbutse umugore we yitwa nde Jeannette Kagame si bibiri afite abana bangahe 4 abana bangahe 4 ubihagazeho neza abahungu bangahe 2 oya abahungu ni 3 umukobwa n'umwe icyo si cya mbere wishe ariko nshoboye bibiri mu magambo magufi RDF igisigara cya ikigo cya polisi NP RNP ariko nabyo uri kumva ko byari biri kuza gusa ukimenye ikindi kibazo ngiye kubaza Ministeri y'uburezi oya reka nkubaze ndaca gikurikirana ibintu by'imipira ibintu by'imipira ujye bikurikirana oya ntawe nje mbikurikirana kubera iki se ntabwo ukunda imipira ariko amakipe birakomeye ujye uyumva Rayon Sport na APR ujye uzumva ariko hari ikipe nkuru y'u Rwanda Amavubi muri zo koresha tukundi iyi kunda Amavubi Rayon na APR kunda Rayon Barca na Real kunda Real Messi na Cristiano kunda Cristiano u Rwanda ruhuye na Congo wafana iki nafana u Rwanda hano muri Bigogwe hari imirenge yo muri Bigogwe si utuye ugiye kuyimbwira yose ntago nyizi icyo cyari ikibazo cya nyuma kiragutsinze ariko 3 wabikoze 3 wabikoze byo birahagije igihembo cyawe uragitsindiye mu gitondo igihembo cyawe uraza kukibona nta kibazo amasaha ari kugenda rero dore buri kwirangira kureka urugendo utahe ariko abakunzi bawe ubasezere neza kugira bazongere bagushake bakurebe amahoro y'Imana bane namwe kandi ndabakunda ndabizi nanje ko munkunda ngaho akapira kanyuma ka freestyle gatoya akaririmbo gatoya pfa kuba nisindiye mu gifu nihagiye oya ntimumvangire ibintu by'amabezi ntabyo nshaka ibaze unyeretse amatako nkagutera inda ibaze abandi na popopo nahita niruka mfite ngukaraga kandi nje nkakubabaza ibintu bikakubabaza oya sinahemukirwa oya sinagira ubwoba ukuntu wibuka nahita nifera n'umutima wuzuye urukundo nje nahita nipfira yo what a shit pfa kuba nisindiye mu gifu nihagiye oya ntimumvangire ibintu by'amabezi ntabyo nshaka is that nibyo ngibyo nta bindi kumva uzi kuririmba cyane nyamara Jimmy uzavamo umuhanzi ukomeye ariko hari ibyo ntazi ibihe hari indirimbo nyine mba ntazi neza ariko nyizimo gake ugomba kuririmbaho ku gace gatoya usutu ntacyo ririmba agace gatoya kiyihe kuwuhe muhanzi cy'indirimbo y'igihugu indirimbo y'igihugu sasa
izuba ryaraturasiye Rwanda, radiyo imaze gutabara, amahoro yuzuye urwa Gasabo, dore ubu nitwe turi ku isonga. Okay, Jimmy. Indirimbo kandi Turirimbira kandi nta kibazo. cy'indirimbo y'u Rwanda. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza, kabeho amaboko y'abawe ahora dukorera. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza, kabeho amaboko y'abawe ahora dukorera Rwanda. Umuntu w'umujene, si uri umujene se? Oya? Uri umujene Jimmy. Nge papa uri umuntu w'umujene. Umuntu w'umugabo ko wambabaje ntabwo ugira sheri, kubera iki utagira sheri Jimmy? Ndacara umwana w'imyaka 11, ariko ntugere ngo ni 101, ni 11. Ntabwo ari 101 pe, ni 11, nta nakubesha. 101 se ujyona uzayigeza? Nta nubwo nzarenza muri 90 ahubwo, ariko kubera Imana nzohagaza da. Wanahageza. Kanaharenza. Umuntu wigenera ubuzima si Imana si ibugena. Niyo ibugena niyo ikora byose. Okay. Abantu batari bakora subscribe ni cyo babwira Jimmy. Nababwira bagane kuri YouTube. Yitwa gute? Smilebo TV. Bakore subscribe. Na like. Comment. Na share. Abantu bawe sisi ubakunda? Ndabakunda, ndabizi nanje ko bankunda. Bakunda nde? Jimmy. Jimmy ni cyo mbese ubona bagukundira iki? Bankundira ukuntu nitwara, aha nibwo ndakeka. Kuntu mvuga, kuntu nitwara, kuntu nyine mvuga nitonze, cyangwa ku ijwi ryanje rimeze neza, ariko ntawamenya pe, nzi ko bankunda. Umaze kuma message ari banga ari batatu. Message yake? Kuba gukunda nyine tuko bashaka kuzakubona. Ryari ubwo? Ryari? Nibabona umwanya mwazaza kwa mbere. Nta kibazo bazaza. Ariko ngo uzashaka ko uzamukamira. Amata? Ndabibwira papa. Umusabira amata nazo uzamukamira. Kandi ikindi undi yarambwiye ngo uzamubwira amazina yiga none numva utayazi. Amazina?